Kemal čovjek. Ajde sam malo nemoj sam. Najpošteniji čovjek u državi. Dragi borci, ovdje mene, dragi radim posao i sve. Dijela sin, samo srca. Puste ljude nek rade. Slika je snima. Ja samo mogu kazati da je ovo jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu. Slika je snima. Može? Meni dragi borci, majko ja, ti kad Mogu samo kazati da je ovo jedan od najsretnijih trenutaka u mom životu. Samo snima, snima. Zbog čega, Kemal? Pitaj mene, borac je zlatni ilijat. Zbog čega vam je najsretniji trenutak u životu? Sve smo dobro, Kemal. Samo snima. Ugode ga. Ugode ga.